Kalau perlu kajan mit kusuk main fibro te mental janmit ngaduk meneh niwan sang niwan kai kini klau niwan wat tit te abang pe kini klau ni kendiang kita iki klau tap kilum kiwa te abang idon sini klau ikan mau klek ya ketuga senong lapangap ke bahasa lebeng haki pelit asam haki nong susnong jong ka asam nomar kala pengap kadigaway kasakarep kabagungsan na kumta sinong susnong na tayo na po tajin kia kibadi keparado perasaan tinggi kibarab bariang kibah syak pentut kibah syak lebeng syak haras mangkapor spor haki pelit asam bat kibril jong ka asam te da pipi janga pi reko andai perlok te ngan siong nya pi balai ki perlok mane ki bape ki video janga ki siong be janga bang reko te ngan siong ngai pi perlok balai bang reko ngai tu pi gadau ba hakinik senam baladap ngadai unong mare spot mare marathon hakalong distan te ngamare half marathon, full marathon, long distance kumtu nasilong sesora nasilong sa nongpo sumsning nasilong sa du stikan marang buat sadu senong spendru hari for ladap masih mare ban praktis ya ke long distance te hari ini bangalak praktis mare tu kalau milu ke SFSR kalau milu ki belu nanen nasaj te hadin bela praktis baik dagi senam kumtu dagi naik dagi senam te kamar juga kala reko kala slim te hakini senam beladap ngalak bahawan mare ngala le si mentalang hi buat ki player nasional buat jong buat kerjaan petau buat jong buat landing walang buat kemonyo walang dari siangju minta buat berentang tam beren sing tham bat kiwe te toh neklet ya kata personal dengan simet te nya pai biang hak ba dei bat tuka senong lapangap te ngayu i ya ketuka kubor kebong sipor impa ki kasorkar ya ki badia ki swat lana ki SF10 na kementah beneda ya kiki peradok persnam jungi nanti na pola pengap kebadan berdar berkasam kepala ledrep yang haki kaput jeng ke asam tehoj wala ngasiong iki ngam de nong penar lane wa sa sistan de abang i peradok persnam kesengin beng salebeng te ladaki peradok persnam kirit musim te ngarit musim lang te abang i salebeng sengin beng kano ngadap bagajing susi ngadap di studio ban kumangal ong pi ngarit musim habang itu ki paiba per nong jungi pas syong basa ste kirit musim te ngarit musim lang te ngatrai piru dan katukan ni barit musim lang kumarit musim mangaladan di produk persnam kisahnya beng ha di priu jong kiwe per kijela kamtam kasam kala nyen beng beng sti selang pi ngalalikai sti selang pi selapangap nata sa tandri boy sa sadu stai sejah talong kebat kumta ter situ sa klimbang ngalale bonhi kijakah tangba ngai i kasokar kata coba kular kam don kata ka singkular ka baseso te menda kasi omde ngan keren omde banga de na kono ko parti omde na ka VPP na NPP BJP UDP HSS PDP KA gino ngam de ngasuk keren ya kane nomor ba ngadon gajing snow ngadon gajing berkat na kamta para nong susnong bapli ki bahasa lebeng hangte pola pengap
te perlog be pi bro be lang ne ke video bang apa imta te ngan su ong pi te tong ni tali kawai ke benikong te nga khamtam nga karpat ya ke sarkar hi ke ba de u babat ya ulakam sinsar babat ya kabor babat ya ki ikhtiar babat ya ki suloi babat ya ka an ya ki kanun babat ya ka no ka order hak wa di berkino kino jing ginjar ban solve problem ma imlang salang haka suk kasan ka bah ka miat na kum tak snong ka thau nom ta kari bujai benriu te kumang lai i biang phai sin ba ka sarkar ka la pha biang tu assistant re kadon bad sakawai ka news satu sini ba bud ko bong ba wala la pha kulit re om padio le drep kinong la pengap hak tu kasnong la pengap hatu klau kiba kidon kinong la pengap te harin mai i biang kubor ni susi kthang ba ka jabing tu namar ba tip na ke gadau ba ke ong ba ke sarkar asam kalapan sungai biang te ngan su ong ba ke sarkar lada ke sarkar hi karang big hi karang yasha hi kumne karang long kada musim ka baong ba yasha klam da pi ya kata ka kabor jongka te kumud ba insalong brau junam te kumbang nilai i ba barabor hi ke sarkar jungi kelong telot ba kelong rid long seir ba habai tungku tang iber-iber ya bergiwi jela dengan suami pi pej kum hajla Manipur lada ki wei ki jela kum ka asam kawan turput ipulit Manipur ki not war ban sei du sloi pen thai du sloi ki not ban ya chalan ban ya sendong kti bat ki wei bat ki kulit jong ki wei jela lada tilek tam bat ki cross tu put border kenal tu ka news ka baladap ado bala ki pulit Manipur ki siat yam ya ki pulit asam boy armud te harin ka tu pada hadin balai i baka asam balai i ba itu ki pulit Manipur ki seluruh sisa ya ka jing sim rang jong gitu ki pulit Manipur tarin nang to kisak kendit benriu ba kisakan rendin te nga ong biang ya ko sarkar ko pulit Meghalaya ngam ong ba pin siat ya ki breu jong ki wei bat ki jalan ring ong ba kediban seluruh ki pulit Manipur kum ki breu jong ka Manipur kenang ba ngin yo so jong ka job ngin yo ya kata ka jing lai lut haba mi le grab mi le dreng lan ngile ya no kam bat indon su kata ka jing sa te mrau ha ki wei jela te kanong susi kthang ba ka sarkar hadu umta kamla ban sofi kane problem te nakling jungi kinong susnong jong ka jela kram pajur ya ka sarkar ka badon menta ya ka NPP bahkan le halor kane namar ba kumang lai ba ka sarkar NPP menta kasu kular tangkaktin tangka sur tangka voice henry om da physical lan da ka format ne da ka kti ka kjat ba iya ta kam ka barang ba ka ba shisha wat tang ka weru umdar ta ka bong ba la isha ba ka siso tikna te nakling junga kumbru pajba samta lamit marka video kam isu te ngakapat bing sin ya ka sarkar NPP itu sarkar lengba u CM jungi larde u CM kasi ne umde jongga jibru kasiru kamlele rekto ya ngap ya jing snow jing ud jing nam jing pajba bapli to ya prakhat to lada pisutu de kasi pim sutu de kasiru pa ya kitno translate kasi bakin sutu ya jing ud jing nam jing kasi jing kren jing kira kasi kenang ba pisutu ya jing yam jing ud te to ngap to ya rablem ya gipaj nong lapangan namar ba kumbang imunta ba gidon gi perlok ru ki baud banam bat kadon ru ka jing susi kadon ru jing sudiau kadon jing sir mesim go ba kat banung ya por na kapor te mentak kejanmit kala dum
te unsa continue biyang kublay subon.